Ini kau jangan tips ni pala-pala. Degre garukam banadu ajar pra, ajar katlai, ajar katpra, iman ajar kulai ni cuma double mentamo. Dende. Ai kubeli sibun yang sodar, ba kresto rapsa, ba ai penyai yang kadi kejialang hakani kesni. Ai kubeli kiri orang ba baru kibala dan hani nganam keren penpau ketensiun nama lada penpau kimentan. Dan kiwi-kiwi kiparlok kiwi mengiram kiku abad aji keren mar kapor ngin haban burom. Dan aku musa arkenta bagan keren mo sada no sekarang OM sa arpo san minit mendai arkenta arpo san minit to. Ti kubeli sibon engkau hayapi iwe pa iwe kibaiwan bersenran ya kani kalong kapenpau ya kajing jongpi ya tak ada orang jongpa jong mer layu kentai bersenran tak layu so kensel sudah haba ile di berong pa bade benong me dilam le ai long pi de so jai baru data den dai kajing aken long tahap sia kana long pi mo Ito, kaya kibang ako abanong ni kalong bakat sa bangalay kimiting. Kaba, kisnong kiba ki program bapel da kabantakan ng arajar at pulay election. Kalong ba, kipad ba kiwan sa kaman. Ngapoy berkat pamantakan singkat ni pinapoy. Kajing dawa, jo kipad ba, hakan ni kakinti, jo kajing perkaya election kalong. Bagi pait bah kikwa ban senran bat don rangkat bat ngaku muka ni dit hakan election. Bat ya kata kalong bagi kwa ban penpau ya ka jinsumu ya ki baro kiba nakaliang kinong yalam kiba sa kamar kila kren kiba ngala tre kiba ngala persang kiba la urlong lingba ka jing kesang ka jing duai ka jing kenmau jong piyanga bangan Tui ya kakam, haka bangala ban penulong yaki. Nakwa ban ong hangni kawai. Ngalong tang try nong try jo kakam, ngalong tang syakri, ngalong tang MLA, ngalong tang unong pentelun ya kakam. Ndai unong penjanai bar unong play kalat kanti, kalau ayu yo play. Ubadan dam dekat baro santali gisnem bat nga. Bat kubeli sibun nakabanta kani ke musim jong ke jikasan jopi yang haki ni kesan telikisam. Hendai ke basrom si kalong ba. Habang alay serum seleng bankan ba selection. Nganang buat bakal keren sibun ke barang dan kam nakabanta jong ke konsulsi ke jongi hangni apa mailang. Hendai ke serum ba dan sibun kijing pentame. Don sibon kijing yalam bakla, don sibon kijing patai ke bakla. Kibang asmo ba nakaliang jong ha, ngahapan pe ladak bakla kum tu kayu banja. Bangai ba kidon katukan ni, kidon kersan jong ha. Lani kidon kersan tu kiwi ke parti. Kiba ko abanwan manjon, rekat bantre hani ke parti di pibar kersan yang ada son. Kisah yalam bakla baki jengah no na. Nasong si hak beri bakani. Namar ba kay ki bang akwa ngahapan late man lagi song kalong kipai ba kikwa yang bangan rong ya kawai pakawai ka sinong dala di bang an yo iya ka jing bersai namar ka jing kren kalong jar sop bar ka jing batai kita ki badong da kopong nei akwa banong ipi yang ni bamenta hadu menta kisnong gi bang baro ngayo i baki dan snap bar sa skor iya kay kejing keren bar kejing ketu na kalian jonga pai baba ye kathain ri bhoi na ni siriang omtro gawan menta ka sini rekar bar kini ki sakhi satar ke bawan na kaleng ke konsorsi na do no tri area na mainang na maunai na laidom na kini kitang mokara nokla bar kum tatar kini kiwan ban sakhi ban senran ya menta ka si na ka benta ka ni ka dong kathain jopi Hato ngaku abagan bo kajing keli yapi kum kinong boy kidong siriang keri bar kinong siriang omtro hangi
Hato nakalian jonga ngalala beng ngalala ko ngala penjot ngala pendam ngalala bomsud nyaw yapi kum kadong kataran barakowe ngamban si menta habala jail nakalian joba syam mene bari try song sene iba horel unir urang-urang ba try song sene kila keren ya kai ke benta ka bagi di berkeren haka bade iba ke jinglong nomi chmat ke jinglong MLA ke jonga kaya kabani kong kata betul ni ke dispensary yang ni. Keberasa lagi paus lembar kebagi paiba kila angnut las lemba. Gila lah ban penolong yang kini hakini sans nem gibadap. Namar den lemba kajing jit jongpi kajing tusan jongpi kajing penjob jongpi yang bangan job bangan long emele bani ngisung don ba kado kata ta ba din bangan job ilala banyak don kal bagi sorkar bagi ilala ban kambit kambiang namar lada pimlong hak bidon ke sorkar makanaru ndai hada pimla bandon hak position ke biang ki development kinduna bar kinu mala banwan kumbaki di banwan nang takadau gawan biang ani ke por ban perken mawi pi ba ki development ki bangalale ngala persang ga bangan keren ya kani metasni namar hato kini kijingle gawara ke betri ni hato kani ke betri kalong ke basniu na ke beta kesilang kri area bro koi kini kalau kena mata kerja mentoy, jom kita kibari jingri, kibari meran, kibari siang, beri belang, beri siar, lada don kanu kerja don kam, hak berdei bat kijingpang bat kemni kemtai terter, kipai bat kim nak kam balai selu mainang, kim nak kam balai cincai, netang ni kelala balai, ya kita kikam kibadon kam. Nanta hakabade bat kelenti sekian kisurok kibade jangan kedong atan hato kinong silang krisene silang omtro kimdon hok banyo ya kasurok kababa bakinya ya kikali kijongki kasomelang gawe ni kisno aku abanya tu ipiang ni kasomelang namtip kanungot na penjopi pila po isomelang naso gumangan jauh kuman abang perkat ikisno sedia stanga wei kisno ke bangana kuat bangana anu dan penolong takadis tangka maupia nejan ka wei pakawei kisno hakini santali kisnem ngala penti kida bangan trace system ban penti kida baki surok baro kini ban poi sekini kisno tenang bakal kawan tenang bakal kayo kahat tenang ba haba pang besitam haba jenjar balanot badabaya baim kasurok kalong kawei kabadan kamba ngala pan poi kisurok Sadu sesomelang, haka takasi bangalay asomelang, haka wena ki jingalang ki bangalay tur sa kisno, kasomelang kalayo iya kaskim surok nadun yang mer, sadu sepo somelang. Yang way ramba ngala pedulu belebon aji kren lam kendiap nama kai mengaku aman runa aji kren kemudian mengaku aman kren ban pentat ni unde nama kren yang kisah ai bapi di trasong ni ngaku apa kren yang kai ke bapi bimat